Jadi sonari pepar musik nami. Jonai ma akan tua-tua pejuang kemerdekaan asarak manotor hami di son. Par musik nami, baik kamu masuk lagu Seka Nauli. Mose.
Songon hatani upasana maddo. Buat apa buah pepaya kalau tidak manis rasanya? Buat apa hidup kaya kalau batin tersiksa? Jadi ope parmusin nami, baik kamu maju lagu na hica-hicai, asa hica sude, mose.
ni damang ai damang parsinuan tunggalau betu haroburan ikon mari pangma hape hoiroku hola alaniau sinuan beumo
ada di rumah. Lapar deh. Unang sungguh memang day nang panutuli nunga cuma lo beda nang video Tuhan tu na sobrang dali